shit, mbe ako dem tak fe la non men dum tombe al via la non men. Shit, e pas mda fe la mba dap tombe ba men. Bonsoir demoiselle. Bonsoir monsieur. Ou pa kon kote m kafe m tombe bo al via la? Non, fin de compte, fait que vous êtes dans un homme parfait, non? Ok, pas de problème, merci quand même. Desconocido nos tentaba lo prohibido. Cuando nos amábamos, el corazón era la única ley y cada beso nos sabía bien. Y confundidos por la ignorancia, nos hundimos sin darle importancia. Hola. Hola. Por favor, disculpe, estou perdido. Poderia ajudar-me? Não me dou, madame. La mette pas au maoso.